ev dem û hemû demên we xweş min temaşevanên hêja. Li ser ekranên Arwar TV em bi bernameyeke taybet ya nû li pêşberî we ne. Bi mamoste Musa Kaval re, Profesör Musa Kaval bixwe li Parîsê ye. Di demên borî de me bernameyeke çê kiribû. Lêbelê îjar bi taybetî em dixwazin li ser pirsgirêka Yekîtiya Neteweyî ya Kurd bi awayeke giştî bisekinin. Çima heya niha Yekîtiya Neteweyî ya Kurda çê nebûye? Sebebê wî çi ne? Çawa ve lazim e? Çawa ve ku mümkün e Yekîtiya Kurda ya Neteweyî çê bibe? Li ser wan pirsgirêka bi mamoste Musa Kaval ra em ê biaxivin. Hûn bi xêr hatin, mamoste Musa Kaval. Xêrdar bî kek Ehmedê Berêz. Hevîdarim hûn başin. Memnûnim başim, spas ke em hema jî baş bin. Yek Musa li Parîsê rewş çawa ye? Rewşa hewayê û her wiha rewşa korona tu zanî li Fransa hinekî qedexeyên nû çêbûne va çend roje. Rewşa Parîsê çawa ye? Rewşa Parîsê ev qed herwekî te behs kirî rast e, ev koronaya belav dibît, bes hikûmetê jindek tedbîrê başê wergirtîn û berdewam e. Ew veksan gelek hatine kirin û berdewam têne kirin. Ew jî tiştekî baş e. Ya duyê jî tedbîrê hatin û çoyînê û ew jî hatine girtin ku piştî saet heftê hatin û çoyîn derdorên Parîsê û herêma Parîsê neyê kirin. Eger ihtiyacek nebe, eger pêwîstiyek nebîtin. Wê dî jî gelek dikan evêt ku gelek qerebaletê de heye hatine girtin. Bes cihê ela dikanê ku peywendî digel xwarin û ew durist e, her vekirîne. Yani xelk jî mask jî ew maskî zarûrî ye vê gavê. Herkes lazim e berketin berî derkevin yani derketinê da. Yani xelk jî piçekî hişyar e, yani ew jî tedbîrê dixwe distînin. Vê gavê rewşa yani ya hoye xirab nîne. Geleya baş jî nîne, xirab jî nîne. Ya muhim ev e ku hikûmet ji rexê xwe ve tedbîra stînît, xelk jî hişyar e û bi şeklê henî dewam diketin. Belê, ez hêvîdarim ev pêla qedexeyan ya li Fransa bi taybetî bibe pêla dawî. Yani di radyoya Fransada jî ez guhdar dikim. Wisa tê gotin ev qedexe tu dizaniye heya dudiyê meha Gulanê dewam dike. Yani hêviyê mezin hene ku ev weke pêla qedexeyan ya dawî be ji dudiyê meha Gulanê şûn de hêdî ev qedexe ji jiyanê rabibe. Hêvîdarim. Bu wêrê jî şol tê tekirin rast e. Ji bo navê ihtimal heta hîva Gulanê gelek kes va veksena wergirin piştîngî her wekî te gotî ihtimal yedî qedexe rabîtin. Belê îro jî yani biryareke hikûmetê hate aşkerê kirin. Kesên ku ji 55 salî wê ve yani kesê ku ji 55 salî mestir êdî dikarin aşiyê li xwe bixin, derman li xwe bixin. Heya niha rêjeya sal 65 bû, îro pê ve daxistine 55. Mamoste te derman li xwe xist, te aşî girt ya na? Belê. Çend doz te girtin? Devê teknîkê em nizanin, bes mina girtî. Êka diya may divê jî girin paşê. Tamam. Ji ber ku hinekî aşî hene yek dozin, hinek hene du dozin. Fransa heya niha navbera du doza 2 hefte zeman didan, niha derxistine 5 hefta. Ji ber vê yekê Du dozin, şa du dozin, ya me jî dê du doz bît, êk meya girtî ya dîtirê hêş maya. Belê. Yani xezetê du cara. îro hevalekî min ê din ezîz li Strasburgê hatibû gel min, mêvaniya min. Got ez dixwazim li xwe bixim derman, bes dozekî li xwe bixim, piştî 3 heftê dişûn de ez diçim Tirkiyeyê, ez nikarim doza dudiya li xwe bixim, yani hinekî şaş mabû, nizanim bu wê çawa bike. Em derbasê esas mijara xwe ya bernamê bibin. Yek Musa. Weke destpêkê de jî min got,
esas armanca me ya vê bernamê em li ser pirsgirêka yekîtiya netewayî bisekin. Yan jî em bêjin çima heya niha yekîtiyeke netewayî ya Kurda çê nebû. Em wisa bikevin nava mijarê ez bawar dikim baş dibe û piştre em ê li ser xalê din bisekinin. Yani ji te bipirsim kek Musa Kaval va demeke dirêje tu di nava xebatên cur be cur sazî û her wiha te li Başûrê Kurdistanê jî profesörî kir. Tu hemû hêzê Kurda kêm zêde nas dikî çima heya niha yekîtiyeke Kurda çê nebû? Pirseke wisa ez bikim. Ve pirseka gelek mühim ev rastî û ev pirsa yani herkes demeka dirêja bendeye ku çê bibît û demeka dirêja şivan û gavana rêza min ji bo şivan û gavana ya hey herkesê heye. Qezda min şivan û gavan yani ku eleqa bi siyasetê ve zêde nînim bes şivan û gavana bigire heta mamostayê profesorê üniversiteyê ji deybaba bigire heta bêjin kesên ku hiç ne zewicî ne zarok çê nebûne hem vê pirsê dikin hem jî ümîd ava daxwaza we ku yekatiya netewî çê bibe. û hemî wexta jî li bendê çawa ayîna da mesela fikreke dibêjinê ku dê Mehdî êtin Mehdiyek dê êtin mesela bu İslamê Mehdiyê ji bo Mesîhiya navek dîtiriye wextê Zerdeşta da jî dîsa ve hebû bes hemî dînê nik Yehudiya jî her wisa hemî dîna da çavê wayê li Mehdiyekê ku ew Mehdî bêt edaletê û başîtî hemû pirsgirêka çareser bike. Çare bike. Ya me Kurda jî yani divê em Kurd jî li benda Mehdî kîne? Lebê? Divê em Kurd jî li benda Mehdî kîne? Ne. Mehdiyê Kurda ew e ku ne ku wekî şexs Mehdiyek bêt Kurda ew ket. Qezda min jê çawa kar çawa xelkê dîndar berê de çavê wayê li Mehdiya ku pirsa çareser bike çavê Kurda jî lêkatiya netewî. Belê. Hend êkatiya netewî ji bo Kurda muhim e. Yani tu dibêjî çawa civakê din çavê wan li Mehdî kiye yani çavê Kurda jî li çêkirina yekîtiya neteweyê ev tê wê wateyê çawa ku Mehdî nayê yani bi baweriya me tu divê yani wê yekîtiya Kurda jî çê nebe tê wî manî? Vêca divê derê de min dixwast tiştek dî bêjim. Vê derê de ez xwastim vê bêjim. Bêjim vêca Mehdî hatina Mehdî destê însana nîne destê dîna jî nîne. Bezêkatiya netewî destê me ye. Destê miletê me ye. Yani ji vêrê tê te fêmkirîne ku ev Mehdiyê ku em yani qezda min ev bendewariya he ev daxwaza ku hinda sala em bendeyî ne ya destê me bixwe bixwe da. Yani tu dibêjî em dikarin ji xwe re Mehdiyê xwe çê bikin. Bêguman. Çawa niha ez tu gelekî axirîn wesa miletê Kurdê şê êkatiya netewî çêket eger درستی شول بو بیتا کرن میجاز بیمه سر پر ساته بو چی نابیتن تو دانی نه کرد یه نافوا ولاتا دا اوه خالقا مهمه بومن اوید کو دولت سرب خانه یکاتیان تویا وایه هی بله نافوا ولاتا دا تاتینه پارچه کرن یعنی اوه وکی پیشگوتنه که از بیشم دا بیمه سر تئوریا خوا دیتنا خوایا پاشی و partiyên siyasî yê wa welata ya Tirkiye bît, İran bît, Iraq bît, Sûriya bît, welatên dîtirê Rojhilata navî bînyan cîhanê program û projê xwe çê dikin ji bo ku desthilatdariyê wergirin. Rêya demokratî bîtin, şeklekê dîtir wergirin muhim. Bes ew yêkatiya netewî ya hey yani welatê to hidûdê to cudana duyarin dewleta wa ya hey û berpisyarên wayên siyasî jî serokên partiya binin, serokê komerê bîtin, serok wezîr bin here û parman û damû dezgehê wayê tên. Belê. Besiya Kurda em rêveberê me û partiyê me teqlîda wat dikin. Yani milletekî bê dewlet welatê wî parçekiriye netewa û bindest e partiyê me siyasî rêveberên partiya qenaeta min xeletiya waya meziniyat ew ê wê rêdane ku çavil
و پارتیا و ولاتات کن اوید کو سر بخوانه یعنی ملتکی به دولت نشیتن ریوبریا یعنی وقتی کار خوی سیاست کرد نشیتن چاول تقلیدا و ریوبرا و پارتیا بکه یت ولاتین کو سر بخوانه مخابن اف خالا هنه خالا که بومن مهمه ریوبرین کرده و پارتین کرده اول درست بلکی فهم نکردن بله yani tu divê rêxistin û partiyên Kurda ji xwe re rêxistin û partiyên neteweyên din weke mînak negirin ji ber ku neteweyê din xwedî dewletin neteweyên serbixwe mînak negirin ji bêje ji ber çi çünkü welatê partiyên dewletên serbixwe rasterast ji bo destxistina iqtidarê ji bo desthilatdariyê şol dikin جا چپ دموکراسی بیتن چپ شکلی که دیتن مهم ریا دموکراسی یا انتخابات یا بجارتنی شد کن او دی بیجیتن از دخوازم بتنه بمسار حکمه و خماو نه اوک ولات خواه جبن دسته ملته کی داگیرکر رزگار بکه چونکه ملته وی رزگاره ولات وی جی رزگاره بس پروژه کی وای از بیجیت از به شکل حکم کم یدید بیجیت از دی به شکل حکم کم یدید بیجیت مثلا از دی سیستمی که مثلا کاپیتالیسم بینیم یه بیشتر سیستمی که سوسیالیسم بینیم یه بیشتر از لیبرال بیم یه بیشتر مثلا بیشتر از بیم از شول زده بکم مثلا چه کم که بطالتی به شولی کم ببینید از تجارت زده کمال حاصل یعنی خماوا اول در دیوان نه سر خبونه ملت او دولتی ها چونکه دولت شوهه ملت جی سر خواه جبوره او خصوصی جبوده اصلاح کارت کن مخابن پارتیت مید کرداجی و چاول خواد نیرن او جی وکی هر وکی ولات وی سر بخواه دعوا دستلاداریت کن یا اقتدارت کن و پارتیت دی قبول نکن پیک و نکن حتی شینید گل ولات کرد جی تکلیا دانن همبر یکودو جد ویدره دا خلطی که مازن تکرینه پارتین کرداد ویدره دا آیا لازمه شنی سیاست کردستان بنیرن استراتژی خواه گره ویره دانه نجب و دستلاتداریه ورگرتنا دستلاتداریه چونکه دستلاتداریش خواه دست دولتی دا او دولت جی او که ما فکر کرده قبول ناکه لازمه سیاست او جبور رزگاریه بیتن بله که موسا yani zaten az vederi bas خلاص da nifçen emini o rezgari çi partici sere xwana şin velat rezgar kan aliye ki mücadelet gel devlet dagirker bikatin aliye ki jiheza kha quwat xwal dije partiye dip kar binitin ava nive ka quwat o berze bu yani zedater cecburi lazım partiye kurdiya da sicbe kültürü berden همین پیک ولدش داگیرکرا دیجی سیاست ها دشکرد همبری سیاست ها دشکرد و جبو هبون آخواه پیک و کار بکن کرم کن بله که موسا اف گوتنی تو دویجی راستن لیبلی مخابن yani به سالانه به دهان سالانه ام همان تشتی دویجن راستیه کیه ام دوباره دکن لیبلی ریوبرین ریخستنی کردا پارتیین کردا اوین کو زیدتر باردی که و سروان از نابیجم پرانیا بار یا همو بارد که و سروان لیبری زیدتر باردی که و سر ریخستن و پارتی کردا دا کو یکیتیا کردان چه ببین او نایم بو هرتن yani mesela em binêrin di salê heştê de di salê nodî de rêxistinê Kurda çawa nîzîkê hev dibûn niha dîsa wisa nîzîkê hev dibin yani wê demê çawa li dij hev diaxifî niha dîsa li dij hev diaxifin wê demê çawa nedibûn yek niha dîsa nabin yek yani va qasê ku ez dişopînim qasê ez dizanim va 40 sale heman nêzîkatî dewam dike yani edi dinava Kurdan da dema meru basa yekitiya neteweyî dikin çêkirina yekitiya neteweyî dikin mixabin pir insan hene edi bêbawar bûne divê jî êdî bawariya me tune yekitiya neteweyî çêve ji ber ku tu zanî ji vir demek berê xebat hatin meşandin Partiyê Kurda hatin gel hev li Başûrê Kurdistanê konferans çêbûn me got êdî temam wê yekitiyeke neteweyî çêve ve lê berê
Mevsa dît yekî têkê netewê çê nebû tam tersê wî ji wê konferansê piştî wê konferansê daha zêdetir nakokî çêbûn di navbera hêzê Kurda da. Yani bi vî awayî biçe em çawa ku te serî da got hinekî işte gel hene civak hene li benda Mehedî ne yani bi rastî yekîtiya Kurdan yani êdî biya weke Mehedî. Yani ez dixwazim bêjim divê rêvebirên rêxistinên Kurda, partiyên Kurda, saziyên Kurda çawa xwe biguherînin, çawa nîzikê hev bibin. Mesela hineke mînak meriv dikarin bidin. çawa dixwazim xwe biguherin, berî her tiştekê bawer dikem guherandin lazim et mejî da û zihniyetê da çêbibe. Guherandina mejî û zihniyetê jî çêbît wextê ku analizeka durist ser rewşê û armanca bête kirin. Partiyên Kurda ji ber çi nabine êk? Çünkü partiyên serokên partiyên Kurda bêjin ez û bes ez, eger ne ez ne kes. Yani gavê da her partiyeka biçûk jî be yani dibêjin bira piçûk be ji min rabe. Wekî partîxa rasterast belê dibêjin bira piçûk be ji min rabe. Bila pîçek jî be ji min rabe. Ev wekî te gotî. Deca wê hizrê durist nakin ku ew xwe nejin tiştekê bike. Yani vê gavê quînaxa wê dêrê nîne dewa desthilatdariyê bikin. Qenaeta min lazim e sê quînax xebata netewiya Kurda da. Her quînaxekê lazim e mirov quînax xilas ket paşê biçîte quînaxa duyê ya siyê heta tê te quînaxa desthilatdariyê. Desthilatdarî tiştekî rewa ye. Bes wextê wê lazim e bêtin. Quînaxa yekemîn çi ye? Quînaxa yekemîn ev e partiyên Kurda li her parçeyekî Kurdistanê pêk ve rûnin û armancên xebata xwe bikene êk, tespît bikin. Bêjin armanca me ji vê xebatê, armancê yekemîn ji vê xebatê ev e em hemî pêk ve dîbû vê armancê kar kin. Mesela em bêjin hekem behsê Bakur bikin. Yani tu dibêjî rêxistinên Bakur, partiyên Bakur bira berê werin gel hev yekîtî nava xwe da çê bikin, yê başûr nava xwe da, yê Rojhilat, yê Rojava, pişra yê partiyan werin gel hev yekîtiyê çêkin. Aynen wesa. Yani ez jî rêya herî rast, rêya herî baş wisa dibînim. Mesela em bêjin Bakur. Partiyên Bakur navxwe da rûn nexwarê armancê dixwe. Berê behsê armanca bikin. Em çi dixwazîn? Em çi dixwazîn? Em dixwazîn mesela mafên federalîzmê yan jî bêjin otonomî ji bo miletê Kurd ev e hebe. Quînaxa yekemîn. Wê dî heqê çarenivîsî heqê Kurda ye, kes nîşe jê bistînî. Ev e ew ye de. Piştîhingê em çawa bigihîne vê armancê. Vê gavê pêk ve mekanîzmekê danin û evekê danin, destûrekê danin, hemî wê destûrê ve girêdayî bin û muessese û aliyetên yani bêjin dezgehên pêwîst bo wê danin. Kavêja parlemanekî çêtken, parlemanekî îstişarî çêtken, kongereka netewî çêtken yan jî meclisekê çêtken çê wê derê nûnerê dixwe hilbijêrin eger welatê jî ne mumkin be, mumkin e ji dervê welat be, hilbijêrin hemî pêk ve ji bo wê kar bikin û pêk ver. Astê siyasî, dîplomasî hemî wara da hemî pêk ver ser yek ar ji bo we armanca pêk ve kar bikin. Ev e quînaxa duyê ye. Ev quînaxa hem mumkin e 2 sala, 3 sala, 4 sala dewam bike. Bes çi pêwîst e hemî pêk ve dijê dijminên hevbeş. Yani jî dijê walayan û ew terefên ku etrafê mavê Kurda nakin hevra kar bikin. Şeklekî wesa çawa terefê dijmin dijîtiya Kurda diket, lazim e ji bo nebûna Kurda, dijminîtiya Kurda diket, lazim e Kurd jî wesa pêk ve ji bo hebûna xwe li dijî proje da kar bikin. Digeştî. Ev jî mumkin e 2 sala, 2 sala dewam. Piştîn ku wextê ev quînaxa hege heşte ixlas bû, heşte quînaxa bêjin destxistina mafên Kurda, ew dewletên mafê Kurda qebûl nakin, qebûl kirin, gel Kurda rûniştin, vê gavê ew nûnerên hêzên Kurda dê gel wê dewletê rûn nexwarê, pêk ve mafên Kurda gehne çarekê. Wextê geheştine çarekê, ev quînaxa dîtirê jî xilas dibe, quînaxa dawî dest pê diket.
قناغا داوی چه گاوی بری هل بجات هر پارتی که کرد چه که پروژه خود چه کردن جبو داری کار بکرد و گاوی سی قناغتن یه پارتیت ما و قناغا تکلیه کن قناغا دیماهی که دست پید کرد چه نابیتن هر گاوی دا بحث دستلاداریت کرد دستلاداری دستی تدانی نیاد دست دولت کرد تراد بی دجمنیتا پارتیات که او پارتیات دجمنیتا و پارتیات کن اکو دو لواز دکن ضعیف دکن پروپاگاندل دیجه اکو بله فقط که موسا از بار دیگه من لازمه فرقه کی بکن ناوبرا هنک پارچه کردستانه یعنی ناوبرا باکور و باشور دنک فرقه مثلا باشور یعنی پارلمنت و اکی هرمی هیه دیده همو پارتی یعنی همو پارتی نبنجی پرانیا پارتیین هزین باشور پارلمنت و دا جی گرتنه یعنی ناوا خود دکارن پرسکری که خود چاره سر بکن جبو باشور هنکی مرد کارن بیجن اف قناق سر کتیه لیولی جبوی باکور و جبوی روژاوا و جبوی روجلات هی نوسایه بله یعنی همو آخا باشور کردستان دبن باندورا ام بیجی دبن دسته حکومت هریمی دانینه بگو ما هیجی باندورا حکومت مرکزی یا عراق زیده این هرمی حوله جی گل خدا گل پیشمرگه بود بیجم یعنی روشا باشور جی یا صناعی نینه حتی او بجنه قواره او قواره باشور کردستان جی جارنا فکویت خطر دا تهلیکی داشت بر چیش بر نکوکی ما نمزانی پشتی رفراندومی و بری رفراندومی بری که داعش بیتن ساله که 2 سال آرشه هبون نشه دستوره که چه بکن جبر واتشتی توسا بله یعنی تلویزی لباشور جیه او یکیتی چه نبیه پاش سروکاتی هرمی هاته الغا کرن پاش جای دیتی هاته چه کرن یعنی افتشتی تنیل باشور جهنه و امنیت بینین مخابل روژاوا جهنه و ام بینین روژهلات جهنه مثلا که هم روژهلات بینیرین 4 پارتی هنه ناوه و پارتی ها دموکراتن چی پیوستی هیا بله یعنی 2 پارتی ناوه پارتی ها ناوه گاویت اساسی دونه هنده ویجیتن نه اولا دونه یه دموکرات یه کاملا هنوز هنم چند اوجی بونه 4 تشتکی واسه وقتی که 6 بونه یه بونه 4 بله الباکور نه هاوی گاوی چند پارتی هنه 4 هنه خواب دموکرات حساب کن پارتی ها دموکرات چه لازمی تیوه هیا من اف پارتی تنی حتی نه درستی آنالیز نکنه که روشا و روشا ولات سر بخواه نوکی که مخابن لروجاوا جی همان تشتهیه روزاما جو جارنوسا هیچ خراب تره جارنا 6-7 پارتی بناوکی نه روزاوا من 3-4 روز بری ما مستب به رزگار وار تورم برنامه که چکر بخوان لباشور کردستان لنزیک سلیمان یدمینه یعنی روشا روجاوا جی جنیز و دشوپینه درباره باشور کردستان دا جی پرتشتی که تنهانی زمان ویجی بحث کرد مثلا به تایبتی وی بحثا روشا آبوری جی دکر یعنی هریم کردستان باشور جی همو وک هفننه هنک هریم هنه دنابا خزانی دا جیان دکر گرسیوان هنک هریم هنه روشاوان daha baştire و درباره روجاوا دا جی مثلا بحثا پشمرگه روج دکر نزدیک 12000 پشمرگه روج نهال باشور کردستان اینه او 12000 جز سدی 85 خواجی جگلی جوان روجاوا چیده و او نکارم بچنیان جی ناچن روجاوای کردستان کاری که لودری ناکن یه پگه تنی روجاوای کردستانیه یعنی دو بندی که کور نابر هزین روجاوای کردستانی دا جیهیه بگو ما
بله یعنی او مثلا یادجی کردستانی کک موسا از باردکم ام لازم لسر پرسکریکین درویجی بسکنین یعنی سبب این که حیانها نهیشتنه کرد نوا خدا ببین یک بریا هر تشتی کرد بخونه لی بلی اویوانی سبب وانی درویجی هنه تو زانی یعنی تو دشمنه که کردا دولتین که کردستان داگر کرنه داگر کرین کردستان ناخوازن کرد ببین یک yani ji bo wan düşmanatiya düşmana herî mezin yekîtiya netewe ya Kurda ye. بگو من که احمد نه وگاوه از بخواه به فکری دامه که چجارا کشکی بیانی یان ولاتی بیانی اگر برجند دیه تو تیدا نه بر ناهلن ملت اگدی پیش بکویتن یان بیبیت یک بله یعنی دبینیم برجواندی و دولتا نینن که کرد ببینه ایک و هندک دولت هنه یکاتیا کرده وکی و خلات بيجنون حقيقي بس وقتها كردا بخاطر تهليكات بين حقيقة نجم دولتها إيراني نجم دولتها عراق نجم كردا نتهليكها حتى چبونا دولتك كردي جي نتهليكها جبونا دولتك وكي تركيا يعني بس اگر تهليكات دي هابتن نجم دولت بخواه تهلکه ممکن است با ایدئولوژی که هبیتون که این کارا کردات کردن او ایدئولوژی بسر ناکوه یعنی جبویر لازمه هم باش بزانین قناعتان برش خود دست بید که که لازمه هم چجارال بنده نبین که ولاتین در دورت ما با ما اکاتی بخوازم عکسی نخوازم اونا هلین چه ببه و حتی حده که جی مورد شد فهم بکتن که او نخوازن چونکه او دی بیجن هبونا کرده با ما تهلیکه درواجید که نه راستجی چونکه مثلا که هم بحث ترکیه بکن بیشین کردستان ها باکور بیشین 20 میلیونه 20 میلیون سر بخواه بودی چه تحریکه ده ترکیه 6 میلیونه همیجه و ولاته که مازن دولته که مازن گله دفایده که ده بیتا جینار دولته که جینار چوا هند دولت مسلمان جهان یت مسلمان و نه مسلمان هنه 194 دولت هنه کرد دویت 195 ایک شوا یعنی چه تحریکا کرداش و دولت ها ترکیه نینه و دروه بس اما حیانا همو ریوبرین دولت ها ترک چیکرنا دولت ها که کرداش خورا و که خطریه که مزن دیتن اوه دروه اوه دنیا جی زانی دروه ملت واجی بزن بس همجی گره خواه نشین پروپاگاندا خواه بکن تئوریا خود درخینین یعنی دی چه خطر آمد هم مثلا بیجین دی چه خطر آمد سر ترکیه چوید بس همدیش بند دستی درکوین ایواش وقتی همدیش بند دستی و درکتین نه خطرش بوه چه خطر بوه یعنی ما مثلا میناک مرو باشور کردستان بدن یعنی مثلا باشور کردستان نه دولتی که سر بخوایلی بلی هریمه که هم بیجین اتونومه آنها باشور کردستان دم امرو بنیره لوی داره تشتی که تفروتن تکرین سری حشتیویه ترکیه یعنی دعالی آبوری دا و دعالی اولکاری دا جی تو خطریه که باشور کردستان لهمبر ترکیه تونه راز بیجی لی بلی منطقی لترکیه زینیت لترکیه کس کسور و زر آلا کردستان بیلش خواه وکی خطریه که دبینن مثلا روژاوا واسه سوی دولت که کردیا روژاوا چی ببدی چه خطر سر سوریه هوا ما نه اردن دولت که سر بخواه ما چه خطر سر سوریه هیا حتی چواکو هم بیجن لباشور کردستان دولت ترک فیرمه ترکال ویداری کارو خباب دکن پرا قزنش دکن روژاوای کردستان ببه وکه باشور کردستان ترک ویداری جوی کارو خباب دکه بکن نه جبو ترکا چیتره که کردستان باکور مثلا اتونومی هم فدرال چه بباش بو ترکیه باشتره چونکه ترکیه ده استقرار بیتر ترکیه ده برینکا توریا هیتلاشی ترکیه دا او برین ده دربار بیت نابینا کرده و ترکیه ده خوش بیتن تجارت ده بیتن ده آرشه نامینم خوشی و راحتی ده بیتن یعنی ویگا و او خطر مازن او که کرد به دولته خطر مازن او که کرد بندسته جا او تئوریا بجن مهپه و هندک در دورت نتاو پرست ترکیه در خستینا
اما هنی بخوا اساسا دجمنیتیا ترکیه او دکن دجمنیتیا ملت ترک او دکن یعنی کرد تجارا سرخابونا کرد فدرالیزم کرد نه خطرش بو هبونا دولتا ترکیه نه خطره یعنی چوا یعنی ایکت بنداشته مروف دابیتن فقیر بخوازید بس بنداشته مروف در کویتن وقتی آزاد بیتن رو بیش نخه تو دید بنداشته مدابیه که تو آزاد بی تو تهلیکه‌ای بومن و کرد نمیجرمن ببیت تهلیکه کرد بس خوازید بجید سر ارده خواه دیکنگی کرد تهلیکه بین اگه اقلیتا کردا و یا ترکا وکی ایک بیتن اگه کرد بیشن لازمه ترکش هرما رجالات تناوی در کبن جارک دی بزور نوه آسیا مرکزی لازمه استانبول شوا بستینن لازمه نوزان هر چیزا کرد نابیشن کرد حاضرن بچه شرک چیوی بخواش بود ترکی بده نکشتن جی و امید بینین همی وقتا جی شر چنقلی دا بو شر نظام کی داره بو وقت عثمانیا دا بو همی وقتا کرد یعنی اوه کی مهم بو اجاز بو بره اف ظلم الکردات تاکرین کد بیجیتن کرد خطرش بو سوریه کرد خطرش بو عراق کرد خطرش بو ایران کرد خطرش بو ترکیه اوه افتراء که تاریخیه و ما کرده حتی نه منشه اوه اثبات بکن بو ملت ادوا چونکه اوش ما پتره امکانت واید قناعت کرنیتن یعنی دولت جی اخسته سر ملت خواه امجی امکانت منین تلفزیونت ما رادیویت ما مستا از بخوازم ام وگرم دیسا سر یکیتیا ما yani me got çima hayana yekitiya netewey çine bu sebebi üçüne yani beguman sebep esas Kürt bukhane libeli sebebin devletin dervacı hene devletin dagirkerci hene em vegerin ser derfetin çekirna yekitiya netewey mesela ez bukhwa naha bi taybeti ve demi ji salên borî ji 10 salên berê ji 20 salên berê daha zêdetir derfeta divînin ku yekîtiya neteweyî dikare çêbibe. Mesela niha dî em bêjin teknolojî pêşketiye, sosyal medya pêşketiye, internet pêşketiye. Kurd êdî tenê em bêjin Kurdên parçeyekê Kurdistanê tenê li Kurdên li rewşa wê parçeyê nanêrin li rewşa parçeyên Kurdistanê yê dijî dinêrin. Ev jî ewa Kurda daha derfetên Kurda daha zêde kiriye da ku Kurd daha baştir xwe nas bikin hevdû nas bikin û li ser wê esasê jî yekîtiya neteweyî çêbikin. Divir de ez dixwazim bi taybetî li ser rola rewşenbîra bisekinim. Yani rewşenbîrên me Kurdan çi xebatê lazim e, çi nêzîkatiyê lazim e bikin da ku bingeheke jî yekîtiya neteweyî ra çêbibe. Yani tenê berpirsiyatiyên rêxistin û sazî û partiyan na her wiha berpirsiyatiyên rewşenbîra û her wiha berpirsiyatiyên civakê jî hene em vê jî lazim e bînin ziman. Bele em hereketa xwe da hereketa aştiya navxweyî gerek giringê deyne vê xalata te gotî. Çünkü ne em rexnên partiyên siyasî bikin bêjin başa ve partiyên siyasî yekîtiya netewî çê nakin rast e bû çi em xwe çê nakin. Bu çi rewşenbîr navxwe da çê nakin. Ecaz bu verê rola rewşenbîra vê derê da gelek muhim e. Ca ne rewşenbîrtîne rewşenbîrên komalin ku Tirkî bêne dernek bû te bêjim perwerda giştiye perwerda dayîk û deybaba bigire heta tê te mamostaya şekleke am lazim e teoriyeka giştî ji bo yekatiya netewî hebe û mesuliyet û berpirsiyarî ser milê her kesê ye çawa em ser milê ez bixwe şexsen bixwe dibêjim çawa ez partiyên siyasî wekî berpirsiyar û carna jî gunehkar dibînim ez wesa rewşenbîra jî û ew kesên ku hunermend da rewşenbîra hemiya gunehkar dibînim çünkü vê derê da barê her kesê ye stranbêj lazim e strana xwe ser wêrê çêke wêne kêş wêneyê xwe bikete xizmetê da nabêjim hemî wêneyê xwe bûtê min roman nivîs romana xwe bikete xizmetê da bûte bêjim yanî hemî wara da pêwîst e ku em vê çanda yekatiya netewî belav bikin û xurt bikin
یکاتیان نتوی جو هو ساده چی بید او ذهنیت آوی لازمه بیت چی کرن عقلیت آوی بیت چی کرنه عقلیت آوی جدی پروشنبی را جدی چی بیتن از ما ام بری هر تشته که یکاتیان نتوی بخواه وکی تشته که بخواه ضروریت که جیان و بردوام کرن جیان ببینیم چونکه بومه و بو مثلا ولات که وکی ترکیه فرق هست نابین ایکاتیا نتوی دا چونکه ولات که وکی ترکیه ایکاتیا و یا نتوی هیبید آن نه بلند نینه چونکه لشکر که نتوی هی پلیس که نتوی هی ولی جبر کو دولت هیه یعنی اوک هزه که نتوی هیه بله دولت که نتوی هی حدودیت ناسکرینه نه همی ورده ده اما ایکاتیا نتوی یکیتی نابینا بیشن پارتی سیاسی ده هبیت نبیتن او زیده ضرری نادتن بس یا ما چوی منینه نه دولت ما هیا نه حدودیت مت ناسکرینه نه ولات ما سر بخواه نه عسکری که ما لشکری که ما یه گرتی هیا تشته که منینه لازمه ام نگاوش بو ما ایکاتیا نتوی وکی سبب ماینه یا هبونه یا هبونه نبونه ما پیوگیری دایا اجبوری ده وقتی از بیشم لازمه هم تقلید ولات این سر بخواه نکن یک جخاله اوه ولات این سر بخواه ایکاتیا واش خواه هی ولی دور ده از دقازم تشتکیلی زیده بگم به تایبیتی دربار روشنبیر دا یعنی مخابن روشنبیر ما کردار لگوری هزا هاتنه پارچه کرن یعنی بیشه که روشنبیر امدنیرن خواهد دورار هزا که گرتنه و دو درباری وی هزا دا تنی تشتین باشتینن زمان دو درباری هزا دن دا تنی رخنه آمدکن پارچه که روشنبیر آجی خواهدانه دورا هزا که دن یعنی روشنبیر ما کرداجی مخابن لگوری هزا دناوا خدا پارچه بونه که جیان دکن جبرویه که جی هزا که ما یا روشنبیری چه نابه تنگیت خوش نهاتم یعنی مخواست از بیشم هزین کرداجی دناوا خدا یکی چه ناکن یعنی نا روشنبیر ما کرداجی دناوا خدا لگوری هزا هاتنه پارچه کرن یعنی هنه که وان لدورا هزا کی نه یدن لدورا هزا کی دنن اوجی دناوا خدا پارچه نه جبرویه که روشنبیر نکارن ببین هزا کی کو ج پارتی ریخستن او سازی کردارا ریبری بکن دا کو یکیتیه که نتوی بی چکرن یعنی برپرسیارتیاد که بس سر ملی روشنبیرا اوه کو بنگه که جبو یکیتیا نتوی چه بکن از میناک بدم او تشتا گوتی راسته آنالیزاتا گوتی گله یا درسته روشنبیرین کرده بخواهی گریده به پارتی نه یا به پارتی نه پیشتاوید گرن یعنی اوت کن و دائما ایک و دو یا پارتی دیتی به خیانت تهمت وارد کن او جبرا قناعت من خالتی که مازن کو بیج فلان کس خائنه فلان کس خائنه فلان کس نظام چی بیا فلان خیانت تشته کی جدایا از این مسائل به پرسات و جز بویر روشنبیر قناعت عام لازم از در ایدئولوژی سیاسی پارتی یک آرمان جوابه او آرمانجی چیه هر وکی گوادی تیر مگو قیناق روشنبیر کرداو سابقن کو بیجن هم دخوازین پارتین سیاسی کرد مسئولیت آخوا برپسیاری خوا رابطن او برپسیاری و اوه که بسش بو برجواندین ملت کرد کار بکن برجواندین پارتین خوا نکنه اساس و یادی تیره لازم ام بلاف بکن ملت خوا رواتی و شرعیت لیدرین کردا هنگه هیا وقتی نبینه سبب پارچبونا هزین کردا هر لیدرک ببیته سبب پارچبونا کردا هزین کردا بیته سبب نکوکیا و نخوشیا و شر و گنگشاد ناف هزین کردیدا و تنازل بیش همه استین درستی میدی همین خلاتن او گاوه برجواندین کردا درستی نپار و او هزین یعنی امدکارم بیشن دا آلیه گیراجی نپارزن شرعیت آواز جه پرسیاره عجب شرعیت بوات مینه یا نامینه بله یک موسا به ویوا گریدای امدکارم بیشن پرسکری که کیمه یا سروکاتیا جی هیه بگو ما یعنی تذکاری وی خالی جی هنه کی بکی عادتا سروکاتیا کنسپت سروکاتیت روشالات ناوی گشتی دا و
و یا پارتیت مجی و هیچ خرابتر بلکن بیشن چون که او سر بخوانه یا امنه سر بخوانه کنسپتش دولت عثمانی مایه دولت عثمانی جی کنسپتش خلافت و امارات و قرالیت اتکافن ماینه هیچ وقتی بیشن ساسانیا داین وقتی رومان داد و سویده یعنی گورانکاری که جدی سر شواز اداره کردن دولت و ملت نهاتیه وکی پیویست نهاتیه کردن جبوری لیدر هر تشتکی بخوا درست و رواد بینه ملت جی وکی خدمتکار و وکی مندار خواه بینه یعنی واد بینه که او ملت محتاجی ویا و او تشتی او کت منت اول سر ملت هیا ملت لازمه همی وقتا سپاسیا بکت و سر خوال بشور بکت و تشتکی مخالف تشتکی جدا نبیجید زیبزی اول بیده چه اول یعنی کنسپت یعنی جنبه جین ذهنیت ملکیتیه یعنی اف ملته ها ملک منه اف پارتیه ها ملک منه چوا مرو خانیه که یعنی جنبه جین زاویه که او ملک میرو یا تصرف تعداد که زده تقریبا في چارچوبه دا ریوبرین روجالات دا ناوی بشکل که گشتی و یه کرداج هر واسا في شکل الخلق دنیارن جبر یکی جب تایبتیه نه اوه یا درست اوه که ریوبر خدمتکاره کنتراتک نابین ریوبریه هید نابین خلقی و ریوبر دا او کنترات اوه که لازمه ریوبر بومده که دیار کری و کار و خدمت و ارکت خواه خدمت خواه درستی بجینه پشتینگه تسلیم یکی دید کرد هکه پیویست با جبر یکی ریوبرین پارتین ما ریخستنین ما مخابن زو ناین گوهردن امدنیرن یعنی سروکین پارتیا به سالانه سروک پارتیانه یکو در ریوبریا پارتیا دانه حیا تقاوت نبن جه ریوبریا پارتیان خوشوندان ناکشینن و ری لپیشیا کسی دن و ناکن یعنی ده مرن یعنی ده تقاعد بن یعنی ده اینا کشتن ترسی کنه او وکه نخوشیه که مخابن گلین روجلاتا ناوینه هکرها تو کنگره که دا او ریوبر ندر کد پارتی پارچت کن بله پارتی نیچت کن بزانی دلیوانه بید اذا اف ذهنیت هنه ذهنیت که درست نینه ام وقتی روشن بیرویه دیویدی لازمه عملت خوشیار بکن دجمنیکا پارتیا جی لازمه مرو نکرد قناعت آمن چونکی پارتیان سیاسی پیوستن ضروری نه بس پارتیان سیاسی لازمه بری هر تشتکی منت ملت السر خواه او بکن ببینن چونکه اگر قدرک بوا هبه ملت یا اگر خلق سلاوه کلوا بکت ملت یا هبونا واجب ملت یا جبونا ویره لازمه او ملت بخواد دیندار حساب نکن خود دیندار ملت حساب کن مثلا بیشین ایرور پارچه که کردستانه کید بید بلا ببه اگر خلق دولت ولات بیانی چن و خوش و بوش و سلاوی لیت کن جبر خاطره و ملت یا بله نجبر خاطره چاوت رشوشینه مثلا بیشین صلاحتین دمرتاش صلاحتین دمرتاش دنیا همی یاد بیجیتن بلاش زندان در کهش برچه سر خاطره ملت کرده چونکه تعدایی الوهات کرن ظلم الوهات کرن سبب و اوه چونکه حقه که پاراستی ما نویه الباشور جهر واسه ایرو خلق همی چی سلاوی ریوبرین کردات که جا کیش پارتیه هبه مرحبا ایدنی و چینیه سر خاطره و ملتیه که سر خاطره و ملت نبید که سلاوی لینا کتن بلکه مروفت گلک باش من قدر و قیمت وحبی تشبو تشتکی دی یعنی مثلا بس وکی سروکین ملته کش سر خاطره ملته قدر واتی تا گرتن نجبو تشتکی دیه بلکه هکا تجار باشی دا تجارت یکی باش بن یعنی قایده که عسکری با بلکه دا قایده که عسکری بن بس بو صفتی که خلق چی تنکوها جبو کن مونرین خلق کنه و جوی گاوه منت خلقی سروای هر وصال روش آواجی هر وصال روش حالاتیجی بس اف فکره هنیت نفاده او نبی او وصال زند کن که اگر ولاتک سلاوه که قنجیه که و قدر و قیمت که بدتش بو شخصی وایا نخیر نج بو شخصی کسیه شخص مهمه بگو من رولا شخصی یا لیدری مهمه بس او لیدریتی بخوشی ملک ملتیه بله ماموسته دمام زیدن نما
داوود از دخوازم تو هنکی باسا روشا یعنی خبات این داوی بزاوا آشتیا نفخایی بکی یعنی در روژه بیدت تشتکی وان روژه هیه تونه دمی پیشتا بزاوا آشتیا نفخایی و تشتکی بکن نکه بله ببورم پرسات خلاص نکر کرم که یعنی مخواست بیجم دمام خلاص بو ام بر به داوید چن داوید آجید تو هنه که بسا خباتین داویین بزاوا آشتیا نافخایی بکی والله یا بزاوا آشتیا نافخایی از حسکم راستی بوده بیجم نه ما خباتا که هم کنم حسکم بکن بانگک میکریش بو همی پارتین سیاسی نج بو پارتیاش بو ریوبرین پارتیان سیاسی بله و شخصی من ناوی تواجید گوتی ناوین ریوبرین پارتیان سیاسی هم حس دیکن کنگره که کنفرانسه که ناف خدا چکن و ما 10 خال پیشنیار کرینه اگه وقتی تهبه بلکه هم بشین و خالاجی بخونین بله کاری بیجی کلم که فرمو ام دخوازین که او کنفرانس سر وکی پیشنیار بیتا کرن او کنفرانس ممکن الاوروپا بیت یان جیل امریکای بیت یان جیل فرانسا بیت یان جه کی دی بیتن و هم خواهی وکی بزاوا آشتیا نافخوی آماده نتشتیج بیت سر ما هم بکن بس ام پیدوید بینین نونرین بلند ین خدان بریاره شیم پارتین سرکل هر 4 پارچین کردستانی او پارتی کن ببین و پیگ و بگه نه بریاره که کش نه پاش و چه شکلا شرعیک نکن هاریکاری هف بکن و او دجمنت ملت کرد همی پیگ و دجمنیت او بکن کید ببلا ببا و چه جارا هاریکاریا دجمنه که نکن دیجه پارتیه که دیتره اگر او پارتیا دیتره ناکوکیت نا پارتین کرده چند مزن جیبن بلا مزن ببین بس چه نابیتیم چه شکلا که پارتین کردستانی هاریکاری شکلی یا پیشگیری بدن هیزکی یا ولاتکی یا دولتکی که اطراف ملت کرد نکرد بله ویجا ما به شکلی ها اوکا بلاف کری بجین دخوازک یا کری و به دخوازت گهین نه همی پارتی سیاسی و هم ایویدارین که 10 خالن بلکه وقتی منی نه که وقتی تا بعضی خوی نمیشه باری بخونی کرم که فرمو باشه از اینها بخونم اول مناسبت نوروز ما یا بلاف کری بله مناسبت ساله ام به دلیوا نوروز 2001 و پیامه بو آشتیا نافخوایی و تباهی نتوی آراسته ریوبرین هیزین سیاسی کردستان دیکن سال 2021 وک همی سالن بوری پر رویداوین مازن دهندر خدا و دشیره هر یک جوان رویداوا یعنی حادثه یعنی بیجیم دیده دم خدا درکه ام نزانین که او دی بچه آوایی بچه آوایی ببین لی چاخه رویداوین مازن رو رجالات ناوی چه دبین باندور لسر ولات ما سر کردستانی سر نتوا ما دبن و جبر که اتفاقت نبین ریوبرین کردا دانی نه یعنی جبر به اتفاقیا ریوبرین کردا گلی ما دبیتا قربانی و گهران کاریا و روداوا ام به دلیل نوروزا 2021 وان دا خوازن خواره جه همو ریوبرین کرد دیکن به تایبتی جه رزداران سروک و سکرترین پارتی و هیزن سرکه ین کرد و به تایبتی جوان رزدارین خواره مسعود بارزانی سروک پارتی دموکرات یا کردستانی جمیل بایق و مراد کرایلان ریوبرین پککی پاول و لاهور طلبانی هر سروک نینکی مصطفی هجری سروک پارتی دموکرات کردستان ایرانه
مصطفى مولودی سکرتر حزب دموکرات کردستان، مظلوم عبدی ریوبر یانج لیدر اداره ذاتی ریوبر اداره ذاتی و ریوبر پارتی دموکراتیت یکاتیا دموکراتیت نتوی و ریوبر انکسی. ام جوان برزان دخوازین که دیدم که نیزوک دا کمبونه که بلند لولات که اوروپیان لامریکا بکن و دا انجام و دا بنما و بنگه و اساس پیدوی جبو تباهی یکیتیان نتوی بهنه داناندن. اسمتنب تمامی وکی متن ناخوینم بله چند تشتاوی که آخفتین زلالتر به. بله. خلاص. اما است اف خالپر باشن لبلی ریخستون و سازیه که حیان ها با آوه که ارینی برسلدانه هنه؟ نه. یعنی هیویا تهیه که پرانیا ریخستن و پارتی سازیه که و جیرا اف نامه شاندیه برسوا ارینی بدن. وگاوه براستی ما وصاب ام آمده کاریه دیکن تزانی منیت ام وی نامه بدین امضا کنن به هجمار کم مزن یا رخستنا و روشنبیرا و فلان پشتینگه جاره دیتره پیشکشی و پارتین سیاسی بکن. بس ما اوه حتی نه کسی جواب نه ارینی نه نرینی ندایا. بله. ماموسته دمامه در باس بو ام نزدیک ساعته که برنامه بردوام دیگه داوی دا گوتنه تا یه داوی هبن از وانجی بگیرم. داوی گوتنا منا داوی ما شوان هیجا پرسکری که کیمه یا اینترنت چی بو من کار بو از گوتنین داوی یه پروفسور موسی کاوال بگیرم. از جیرا سپاسی خواه پیشش دکم. دوی برنامه ایده از و یک موسی کاوال ام لسر پرسکری که یکیتیا نتوی یا کرد سکنین دمین بوری دا جی لسر همان مجاری ام سکنی بون جور به جور برنامه دا جی از لسر همان مجاری سکنی بون دمی بیشتر جی لسر مجارا پرسکری که یکیتیا نتوی امی بسکنین و جور به جور دورین کردستان میوان من چه ببین پرسکری که کور و دوره برنامه رژیم آنی بود زمان اف دمه که دریجه لسر چکرنا یکتیا نتوی کارو خباب دیمه شاندن لی مخابن حیانها انجامه که نهاد که بدست خستن هیوی دارم دمه پیشته هر کس بر پسیارتی خواه بجیه بینه و امجی بکاربن و که همو گلی جهانه یدن بیجن یکیتی که ما یا نتویی هیه حیا جاره که دن ببینن دو خوشیه ده سلام و حرمت